Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abantu barirwa mu magana bapfire mu kirombe gicukuwe mu buye agaciro cya Rubaye giherereye muri teritwari ya Masisi nyuma yo kugwirwa n'inkangu yatewe n'imvura. Umwe mu bacukuzi witwa Frank Bolingo yabwiye Africa News ko imvura yaguye ikurikirwa n'inkangu hanyuma zigwira abantu aho bacukuraga, bamwe zarabatabye abandi bapfira mu bidendezi, abenshi baracyari mu butaka. Umuvugizi wa guverinoma Kivu Amajyaruguru ku ruhande rwa FC urugenzura kariya gace Lumumba Kambere mu isi yavuze ko bapfuye barimo abacukuzi, abana n'abagore bacuruzaga mu isoko. Amakuru ibanze yavuze ko abishwe na kiriya kirombe barirwa muri 200, gusa andi makuru avuga ko bapfuye bagera kuri 500. Mu isi yavuze ko ari abantu barirwa muri 200 bakomeretse ubwo kiriya kiza cyabaga kuwa gatanu kuri ubu bari kuvurirwa mu vuriro muri kariya gace, mu gihe abandi bagomba koherezwa i Goma. Kuri ubu mu gihe ibikorwa byo gushaka baguriwe n'umusozi bigikomeje, abayobozi bavuze ko biteze ko umubare wabo bimaze kumenyekana ko bapfuye ushobora kwiyongera. Nyuma y'iriya mpanuka guverinoma Kivu Amajyaruguru Bahati Musanga isahagarika ibikorwa by'ubucukuzi bwa gakondo byakorerwaga muri kiriya kirombe. Ikirombe cya Rubaye iriya mpanuka yabereyemo gisanzwe gicukurwamo 15 kw'ijana y'agaciro mu bwoko bwa koruta aboneka ku isi yose. Namo yasanzwe mu byuma bikomeye byifashishwa mu gukora za telefone zigezweho, mudasobwa na za moteri z'indege. Muri 2024 nibwo FC yagaruriye kariya gace nyuma yo kwirukana miliyoni y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Ntarava muri Kongo Kinshasa, mabwire ko Kongo Kinshasa yemeje ko izatanga umukandida wo guhatana na Louise Mushikiwabo kuyobora umuryango mpuzamahanga w'ibikoresho igifaransa OIF. Icyemezo cya Kinshasa cyo gutanga umukandida cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri bagize guverinoma y'ikiriya gihugu yabaye kuwa gatanu tariki 30, ubwo minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yatangazaga imyanzuro yafatiwe muri iriya nama. Yavuze ko Kongo izatanga umukandida wayo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa OIF. Leta ya Kongo yemeje ko izatanga umukandida wayo kuri uyu mwanya nyuma y'ibyumweru birenga 2. U Rwanda rwemeje ko ruzatanga Mushikiwabo kugira ngo yiyamamarize muri manda ya 3. U Rwanda rwafashe icyemezo nyuma y'ubusabe bw'ibihugu byinshi byo muri OIF byahaye Mushikiwabo, byamugaragaje ko byashimye umusaruro mu myaka hafi 8 amaze ayobora uyu muryango, mwizeza ko bizamutora mu gihugu cye cyakongera kumwamamaza. Amakuru avuga ko Kongo Kinshasa ku rundi ruhande ifata kuba yakwitambika Mushikiwabo nk'amahirwe yo guhangana n'u Rwanda. Ku ruhande rwa diplomasi mpuzamahanga ni Louise Mushikiwabo abayobozi ba Kongo Kinshasa bamaze iminsi bashinje gukoresha umwanya afite mu guteza imbere inyungu z'u Rwanda, cyane cyane ku byerekeye ikibazo cy'iryo rya FC rwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Kuri ubu muri Kongo Kinshasa ishobora kwamamaza barangajwe imbere na Isidore Kwanja Ngembo, uzwi cyane nk'umuntu usobanukiwe neza imikorere ya OIF, dore ko yagiye agira uruhare mu butumwa bwinshi bwo gukurikirana amatora. Ngembo kandi azwi cyane kubera gutegura imikino ya 9 ya Francophonie yabereye Kinshasa mu myaka 3 ishize. Undi uvugwa ni Christophe Rutundura wigeze kuba minisitiri w'abanyamahanga wa Kongo Kinshasa. Kuri ubu biteganyijwe ko gutanga kandidatire ku bakandida bifuza kuyobora OIF bizarangira muri Mata uyu mwaka, mu gihe amatora y'umuyobozi w'umuryango azabera mu nama yayo ya 20 izabera Phnom Penh muri Camboge. Mushikiwabo wahoze ari minisitiri w'abanyamahanga w'u Rwanda ayobora Francophonie kuva 2019. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mansiko Mazeri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri senateri Jim Risch ukuriye komisiyo y'abanyamahanga mu nteko ishinga amategeko yatewe utwatsi imbabazi ziheruka gusabwa na Jeanne Muhoozi Kainerugaba. Amerika igaragaza ko yamaze kurenga umurongo utukura. Kainerugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba ari umuhungu wa Perezida Museveni yirukaga gusaba Amerika imbabazi kubera kwibasira ambasade ya Kampala. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu abinyujije ku rubuga rwa X, Jeanne Muhoozi yatangaje ko amakuru y'ubutasi yahawe yemeza ko Bowen umaze igihe ashakishwa n'inzego z'umutekano za Uganda yabunze bifashijwemo na ambasade ya Amerika, bityo ko ubufatanye bw'abaga hagati y'impande zombi bwahagaritswe. Ati twebwe ingabo za Uganda duhagaritse ubufatanye bwose n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika Kampala burimo n'ubujyanye n'imirimo yacu muri Somalia. Mu bundi butumwa umusirikare yanditse ko ubufatanye bwa Uganda na Amerika mu bijyanye n'umutekano bwasubiye inyuma kuva 2015 bigizwemo uruhare n'abayoboye ambasade. Nyuma nibwo yaje gutangaza ko asabye ubutumwa bwibasira ambasade ya Amerika nyuma yo gusanga ko bwari bushingiye ku makuru atari yari yahawe, yanasaba imbabazi. Ati nagira ngo nsabe imbabazi inshuti zikomeye zacu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumwa bwa Karina amaze gusibana inaha amakuru atariyo. Navuganye na Mazeri wa Amerika mu gihugu cyacu kandi ibintu byose bimeze neza, tuzakomeza ubufatanye bya gisirikare nk'uko byari bisanzwe. Senateri Risch abinyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko Muhoozi yamaze kurenga umurongo utukura. Ati komanda Muhoozi Kainerugaba yamaze kurenga umurongo utukura, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kongera gusuzuma umubano wazo mu by'umutekano harimo ibihano n'ubufatanye bwa gisirikare na Uganda. Umusenateri yagaragaje ko imitwe Jeanne Muhoozi uhabwa amahirwe yo gusimbura se ku butegetsi itagomba gufatwa mu buryo bworoshye, ashimangira ko gusiba ubutumwa bwe no gusimba imbabazi ntacyo bivuze. Yunzemo akomeye ko idashobora kwihanganira urwego rw'umutekano muke n'ubushishozi buke bya Muhoozi mu gihe abakozi ba Amerika, inyungu za Amerika n'ubuzima bw'abasivile mu karere buri mu kaga. Ntarava muri Uganda ariko mubwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko agiye kugabanya cyane imikoreshereze yo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa X rwari Twitter nyuma y'impaka n'amarangamutima byatewe n'inyandiko ze zitavugwaho rumwe. Muhoozi umuhungu wa Perezida Museveni amaze imyaka myinshi ari mu banyapolitiki n'abayobozi ba gisirikare bavugisha cyane Rwanda binyuze ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byatumye akundwa na bamwe ariko akanengwa bikomeye n'abandi. Iyi myanzuro ifashe nyuma y'ibibazo bya diplomasi byavutse hagati ya Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo Muhoozi yatangaza ko Uganda yahagaritse imikoranire yose ya gisirikare na Amerika ayishinja gushyigikira Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine
umwe mu banyapolitiki bakomeye barwanya ubutegetsi bwa Museveni. Aya magambo yateje impungenge zikomeye ku mubano mpuzamahanga wa Uganda, bituma Muhoozi asubira mu masaha make asaba imbabazi ku byo yavuze, anemeza ko ubufatanye bwa Uganda na Amerika bugihamye kandi budahungabanye. Nyuma y'uyu Muhoozi yatangaje ko agiye kugabanya ibikorwa bye kuri X, avuga ko yifuza gufata umwanya wo kwitekerezaho, gusenga no kwiriza ubusasabira igihugu. Ati nyuma y'imyaka hafi 11 kuri Twitter n'abankurikira barenga miliyoni, mfashe icyemezo cyo kugabanya ibyo nkorera hano, ngiye gusubira mu kwiriza ubusa no gusenga nsabira igihugu cyanjye. Ku bufasha bw'Imana nifuza no kwandika igitabo kivuga ku mateka y'ubuzima bwanjye. Iyi ntambwe ifatwa nk'impinduka ikomeye cyane ku muntu waramenyekanye cyane ku nkoranyambaga, aho yagiye yandika ubutumwa bwagiye butera impaka, burimo n'ubwagiye bushinzwe gushishikariza ihohoterwa n'imvugo zibasira abarwanya ubutegetsi bwa Museveni. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi muri Uganda bagiye bagaragaza impungenge ku myitwarire Jenerali Muhoozi ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ivangura rya politiki n'imvugo zikakayiza kuri umuyobozi wa gisirikare. Si ubwa mbere Muhoozi afashe umwanzuro wo kuva cyangwa se kugabanya gukoresha imbuga nkoranyambaga. Mu mwaka ushize yari yahagaritse konti ya X by'agateganyo ko yabikoze kubera impamvu z'iyobokamana no kwibanda ku nshingano ze za gisirikare. Naho muri Kenya, igisirikare cya Kenya cyatangaje ko abasirikare bashya 3 bapfira mu myitozo beraga mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare kiri mu mujyi wa Eldoret uri mu ntara ya Uasin Gishu. KDF yabitangaje mu itangazo yashyize ku rubuga rwa X ku itariki 29 Mutarama, isobanura ko abasirikare bishwe n'uburwayi bwabafashe ubwo bari mu myitozo. Itangazo rita abasirikare batangiye kugira ibibazo by'ubuzima ubwo bari mu myitozo ikakaye mu gisirikare, abaganga bahise bajya kubafasha bahita bajyana mu bitaro bya Eldoret kubw'ibyago bitaba Imana, nubwo abaganga bari bashyizeho akabo. KDF yihanganije imiryango yabo, inshuti ndetse n'abandi bakoranaga imyitozo kwihangana muri bihe bikomeye byo kubura abantu babo. Igisirikare cya Kenya cyatangaje ko kigiye gukora iperereza ryimbitse kugira ngo kirebe icyatumye abasirikare bapfa, kinagaragaza ko ibyo bizatuma gishyiraho impinduka mu myitozo ihabwa abasirikare mu myitozo kugira ngo batongera kugira ikibazo. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye mu nda abanyamakuru bakojeje babunira barandika. Manitswe Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Burundi Dr. Edouard Bizimana yatangaje ko igice kititeguye gufungura imipaka yo ku butaka gihuriweho na Kongo Kinshasa. Leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Gatumba na Vugizo tariki 9 Ukuboza umwaka ushize, ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu mujyi wa Uvira, isobanura ko itizeye umutekano. M23 ko abarwanyi babo bose muri uyu mujyi tariki 17 Mutarama uyu mwaka, ku munsi wakurikiyeho ingabo za Kongo na Wazalendo bisanzwe bikora n'ingabo z'ubundi byatangiye kuwugenzura. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki 29 Mutarama, Minisitiri Bizimana yatangaje ko ari abantu baherutse kuyaheza kwinjira mu Burundi bambutse uruzi rwa Ruzizi, bityo ko yari imbogamizi ituma imipaka ikomeza gufungwa. Minisitiri Bizimana ati kugira ngo imipaka ifungurwe nuko tuba twarebye neza ko nta ntambamye, kuko kuyifungura uno munsi ngo ejo uyifunge kubera ko mutiteguye neza, mutarebye neza ku bisabwa byuzuye, nta kimuntu yaba akoze. Burundi bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000 mu ntangiriro zo kuboza k'umwaka ushize, ubwo mu kibaya cya Ruzizi haberaga imirwano ikomeye. Mu gihe cy'agahenge inyinshi zashatse gutaha ariko zimwe inzira. Minisitiri Bizimana yemerera abanyamakuru ko impunzi z'abanyekongo zishaka gutaha, ariko nta yandi mahitamo Burundi bwagira mu gihe butizeye umutekano wo ku mupaka kiretse gukomeza gufunga. Ati twebwe turifuza ko abakongomani basubira iwabo bagasubira mu byabo, ariko twebwe ku gice cy'u Burundi turavuga dutera ibitaragenda neza kugira ngo imipaka ifungurwe, ngira ngo nihagira muzabimenyeshwa. Uyu mutegetsi yemeje ko ubuzima bw'impunzi z'abanyekongo mu nkambi zo mu Burundi bugoye, ariko ko zikomeje gukusanyirizwa inkunga, kandi ngo leta ya Kongo ikomeje kohereza amafaranga yo kuzifasha kubona ibyo zikenera. Mu gusoza mbwira ko umunyamabanga mukuru wa Loni yaburiye kuri mu byago byo gushiranwa n'amafaranga kanya kariko kose kubera ko ari ibihugu binyamuryango bitariho imisanzu yabyo y'amafaranga. Antonio Guterres yavuze ko Loni iri mu makuba ashingiye ku mafaranga, kandi ko ayo makuba arimo kwiyongera ateza inkeke ku mikorere y'uwo muryango, ndetse ko amafaranga ashobora kuwushirana bitarenze Nyakanga uyu mwaka. Mu ibaruwa yandikiye ibihugu byose 93 by'ibinyamuryango bya Loni, yavuze ko bigomba kwishyura imisanzu yabyo nk'uko amategeko biteganya, cyangwa se bikavugura amategeko y'imari y'uwo muryango mu kwirinda kuhirima. Bibaye nyuma y'uko Amerika, igihugu cya mbere gitanga umusanzu mwinshi cyane muri Loni, yanze gutanga umusanzu wayo usanzwe n'umusanzu wo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, ndetse ikava mu mashami menshi ya Loni, ivuga ko kuyabamo byari isesagura ry'amadolari y'abasoreshwa bo muri Amerika. Ibindi bihugu binyamuryango bifitiye Loni birarane cyangwa se byanze kuriha imisanzu yabyo. Nubwo bwose mu mpera z'umwaka ushize inteko rusange Loni yemeje impinduka by'igice ku buryo bw'imari ya Loni, umuryango uracyafite ikibazo gikomeye cyane cy'amafaranga gihurwa n'itegeko rituma irimo kwishyura amafaranga itigeze na rimwe yakira. Kuri kimwe mu byicaro bikuru byayo kiri i Geneve mu Busuwisi, ibirango bihurira ku kuntu ibintu bimeze muri uyu muryango byashyizwe ahantu hose mu gisa nk'igerageza ry'amaburakindi ryo kuzigama amafaranga. Uburyo bw'inzira y'amadarage izamura ikanamanurana mu nyubako bikozwe mu ikoranabuhanga buzwi nka escalators buhora buzimwa, ndetse n'uburyo bwo gushyushya imbere mu nyubako nabwo bukazimwa. Mu ibaruwa ye, Guterres yanditse ko mu bihe byashize Loni yugarijwe n'ibibazo by'amafaranga, ariko ko ukuntu bimeze ubu bitandukanye cyane. Atavuze ibihugu binyamuryango
muryango mu mazina. Ati ibyemezo byo kudatanga imisanzu yasuzumwe yo gutanga amafaranga yo gukoresha mu gice kinini cy'ingengo y'imari yemejwe isanzwe ubu byatangajwe ku mugaragaro. Yavuze ko ubuziranenge bw'imikorere yose ya Loni bushingiye ku kuba ibihugu byubahiriza inshingano yabyo iteganywa mu mategeko shingiro y'umuryango ijyanye no kwishyura imisanzu yasuzumwe yabyo. Byongera ko 77% by'imisanzu yose ariyo yarishyuwe mu mwaka ushize, bituma hasigara umubare wa mbere munini cyane ubayeho imisanzu itaratangwa. Guterres yavuze ko itegeko ririho ko Loni igomba gusubiza abanyamuryango amafaranga atakoreshejwe muri gahunda runaka mu gihe itashoboye gukoresha ingengo y'imari ryateje ibibazo bibiri, ikaba yitezwe gusubiza amafaranga atabaho mbese atanahari. Ati sinshobora kubishimangira cyane mu buryo buhagije ko ibihe turimo byihutirwa, ntidushobora gushyira mu ngiro ingengo y'imari mu gihe hari amafaranga atarakusanywa, cyangwa se ngo dusubize amafaranga tutigeze na rimwe twakira kubera impamvu Loni birimo gusubiza miliyoni z'amadolari itigeze na rimwe mu by'ukuri yakira. Ibaruwa ya Guterres iravuga iti muri uku kwezi konyine bijyanye n'isuzuma ryo muri uyu mwaka twasabwe gusubiza miliyoni 227 z'amadolari y'Amerika amafaranga tutakusanije. Guterres yanditse ati icyo bivuze kirasobanutse, ibihugu by'umuryango byose birubahiriza inshingano zabyo zo kuriya amafaranga yose ku gihe, cyangwa se bitabaye ibyo ibihugu by'umuryango bigomba kuvugurura ibyimbitse amategeko yacu y'imari ukwirinda ko amafaranga dushirana akanya kari ko kose. Ni gake cyane amashami ya Loni abona amafaranga yose abasaba kugira ngo ashobore gukora ibikorwa by'ubutabazi aho buba bukenewe, ariko amezi 12 yashize yakumiriwe Loni mu buryo bw'umwihariko. Amerika niyo itanga umusanzu wa mbere mwinshi cyane muri Loni, ariko perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko Loni itarimo kuzuza ibyo ishobora kugeraho bikomeye, ndetse yinenze kunanirwa gushyigikira ibikorwa biyobowe na Amerika bigamije kugera ku mahoro. Mu mwaka ushize Amerika ntiyarishyuye umusanzu wayo mu ngengo y'imari isanzwe ya Loni, ndetse yatanze 30% gusa by'inkunga yari yitezwe gutanga mu bikorwa bya Loni byo kubungabunga amahoro. Nuko muri Mutarama uyu mwaka Trump akura Amerika mu muryango mpuzamahanga ibarirwa muri za 40 harimo n'amashami 31 ya Loni mu rwego rwo guhagarika ko abasoreshwa b'Abanyamerika batera inkunga bakanagira uruhare mu miryango ishyira imbere gahunda z'isi kurusha ibyihutirwa bya Amerika. Mu mpera zo kuboza umwaka ushize Amerika yasezeranije gutanga inkunga ya miliyari 2 z'amadolari mu bikorwa by'ubutabazi bya Loni. Buri muryango mpuzamahanga kugomba guhinduka cyangwa se ugapfa. Ayo mafaranga akaba ari igice gito cyane ugereranyije na miliyari 17 z'amadolari Amerika yatanze umwaka wa 2022. Ibindi bihugu nk'Ubwongereza n'Ubudage nabyo byatangaje igabanuka ryinshi ry'imfashanyo bigenera amahanga. Ibi nta kabuza bizagira ingaruka ku mirimo ya Loni. Mbere yaho muri uko kwezi Guterres yaburiye ko Loni yugarijwe no kutagira amafaranga ahagije kwa mbere bukomeye cyane kuba mu myaka ishize, nabwo icyo gihe yakomoje ku mafaranga atararihwa. Mu gihe mu kwakira ko mwaka ushize yaburiye Loni ko yari irimo kwiruka igana mu marembera cyangwa se mu kutagira amafaranga. Ku rundi ruhande abanenga Trump bamushinje gushaka ko imwe mu mirimo ya Loni isimburwa n'inama y'amahoro cyangwa se Board of Peace ye mu kugenzura ibikorwa byo kongera kubaka Gaza. Perezida wa Amerika yavuze ko umurimo wayo uzaba ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye, ariko mbere ubwo yabazwaga n'umunyamakuru wa televiziyo Fox yo muri Amerika niba iyo nama izasimbura Loni yarashubije ati byashoboka. Mu cyumweru gishize Amerika yavuye ku mugaragaro mu ishami ryita ku buzima. Amerika yari yaranze kwishyura imisanzu yayo ya 2024-2025 nubwo ariko abanyamategeko b'Abamesi bavuga amategeko yayitegekaga kuyishyura. Amashami yandi ya Loni nayo arimo kugabanya cyane amafaranga akoresha. Ibiro by'uburenganzira bwa muntu bya Loni byaburiye uko ibikorwa bikomeye byonyurwa n'uburenganzira bwa muntu bizajya beho nta gikurikirana kubera ko nta mafaranga ibyo biro bifite yo kohereza abajya gukora iperereza. Mu gihe cyashize ibimenyetso byakusanyijwe n'ibyo biro by'uburenganzira bwa muntu bya Loni byatumye abantu baronishwa ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Muri Afghanistan, kimwe mu bihugu bya mbere ku isi ababyeyi benshi cyane bapfa babyara cyangwa se batwite, byabaye ngombwa ko ishami rya Loni ryita ku buringanire no kurengera ubushobozi bw'abagore UN Women rifunga amavuriro y'ababyeyi n'ay'abana. Hagati aho ngaho byabaye ngombwa kandi ko ishami rya Loni ryita ku biribwa PAM rigabanya amarasiyo cyangwa se ingano runaka yagenewe y'ibiribwa ku mpunzi zihunga intambara yo muri Sudani.